subsibility programa na Polwan at kami manen dito lang 98.5 IFM Media Idol Tang FM. Awan mo ito pagkasak dito ya. Nagaduda. Ito'y text line, nagaduda text messages talaga per me. 31 new messages man, nala kayo. Naibagamon mo dito mga idol, kablak ni bagat ko nga pusposit ni mais ko naman. Iso, upeng, kasta duwang anak mi na Mark Lester ken Efren Jr. It's me, Efren Argonza City, Ilagan. Nantan nyo man jay, Billit. Idol, pakiplay man jay, dita den nam. Uy, sakto. DJ dita den nam, nakalpas laang. Pakibati ang tambay dito sa Villa Beltran, sina Jojet, Juvie, Josie, From, Ino. Yan, may pagkamulang dito sa Villa Beltran. Good afternoon! Ito, nagatidog, mga idol DJ. Pabati ko sa amin ng kuya ko, si Kuya Elmer Ordonez, na palagi nakikinig sa program nyo. Pabati sa dalawa kong pamangkin na naglalaro ng tablet habang nakikinig din sa inyo. Si Lord Dwayne at Kristen Joy na pahay na din sa lahat ng nakikinig sa inyo, lalo na sa mga taga Marabulig. Dos Paragas Jai, Nalawa, Kanal, siyak ni Jason Ordonez. Mga idol, greet ko nga po kasama ko sa Babes Food Products at kay Eliza Utleg na nag-aabang po sa programa ninyo. Paragas po yung victory. Thanks po, Irene. Ayan, medyo kumita-kita ka mo, tadi yung monitor, tadi ka nakadumog. Bubuyain ka dyan, tatay ka ni. Apay nga tata Atigar niyo. Nakasub-sub mo lang, tapos sunod yung tinalawang nga kanal ko na ako na. Manong June ka nating Jem, umay nakman agpaspasalit dito programa yung Manong June ating Jem. Kablangan dahin ang ko, Lydia Kabang, ating ko Chris Kabang, asawak Toto Alvarez, Manong June ating Jem. Damanong ko Wilma, Molikara, Kuya Boy at Kabang, Manong Merite, Ikong, Jason, Tongpalan, RB Jelly, Jeng, Queenie. Kana kang manong jay anak ko pa jay bagyo ni Roger Alvarez ken dagiti angkal ko pamilya Kigan jay Kirino Kil Bagyo Dane Nueva Nika manugang ko amin ngat Agoto family karabang family tali bago si ito Pilagan. Okay, paikablawon mga idol tinembang malam kini Petang kini Jose Agassi dito Santiago City from Cynthia Agassi Castro and watching from Saudi paikanta mo si Siwit Karupa from Charlene de la Cruz. Ang luckily nakantami na tayo na po. Yeah. And si Siwit and mga idol ng pangamalamiyo kada kayo adwa kada pagkablao ni nalpas sa tayo dati yun pa ulit-ulit kapsa Diana Gonzalez September 30 God bless you pagbati from Mama Hilda of Lucca Italy. Ayan bueno Mama Hilda Lucca of Italy kung ano na jay ket nadano man na po iti anayati awag datoy Ito'y third set. Amat kaya tingem nadhananan iti datatlag nga sunata isong with your name. Ay. Girisa mong garudan. When with your name, age, address, apo, i-text yung laang. Dati di para may babangan ni Jojit Dolores ka. From, makauna ka. Ado ti kapag kayam to yung isulang mo sa bayan na data. Dat lang nga sunata nga kunata. For 200 pesos, courtesy of Roda. Kaurakis, dahil ito yan na po, hitatatlagang sonata. Ulitin man, dahil text line tayo. 0917. Dapat taga-Jones ka. Ulitin man, dahil text line tayo. Kasano ya, data? 0917-150-0361. Dahil iti-text line nga pag-textan nyo, de, nagan nyo, eds, address, ken, answer yo, title. Okay. Ang kupay kabisado ako ikat na kabarparo lang ba't nga areklok. So nga, iti kitaan nyo han una di pa nagkantak at di kantalat na mismo. Okay, nga rod, ito yan na po. Iti tatatlaga sonata. Ay, yauna yan, ayaday tinumo. Puso kan karwag man ti siduduko. Adi peniliday na kinapnuan to. Jak man lamay peksa, tigurak ang napalaus. Amang paypayan na siya kagbabaan.
barong emdaan awan pa'y asawa. Paparingan nagsama. Lakay ako na ng madandanaganag, Jackson maramanan, tigrasya ni ayang-aya. Jakan pagpasulan no kastat ibaga, gagang iti baro-baro ang nagpaan. Di pa'y laag tagdal bilang uyawan na, di pa'y laag kurat kay babae ang madikaniya. Pauwi tagkura din. For 200 pesos. Amang kabayan na siya tegbabaan, barong emdaanan awan pa'y asawa. Aya. Lakay ako na ng madandanaganag, Jackson maramanan, di grasya ni ayang-aya. Jakat pagbasulan lukas kat ibaga, gagangay ti baro-baro nga nagkaan. Di pa'y laag tagdal bilang uyawan na, di pa'y laag kurat kay babae ang madikaniya. Di pa'y laag kurat kay babae ang madikaniya. Mangidadanas. Adam, nakaitulad nga nag-text. Apo, nagato agsangputan. Datan. Oh, plenty of. Baro abaak ko nada. That's wrong. Agbabaak is also wrong. Awan pa, baro nga mawan pa asawa. Also wrong. Baka baro, mula. Babylin Corpus, mali mo la. Basang tinaganda. Baro nga baak ni From? Mina. Tinagan na, Mina Aban, awan. Ruben, baak baro ni Jomar Josue, awan. Awan, kamali apo. Ruben Pascua, baro nga baak, awan. Awan. Baro nga baak, George Pangdaw, maday, mabali. Okay, and 5, 4, 3, 2, 1, 0. Awanan na po ditanggapin mga text message. Matipay laag kurat, kunana. Apo, Diyos ko. Naggatul man, dagit nga Barong baro sumpay. nga baak, awan. Okay. So, once again, awan nakaala apo. Apo niya mo ton. Iso dito ti. Baro abaak and Herminio. Herminio is watching. Herminio Beltran. Ela ti Banadero nagpili kami. Okay, manang ko. I will tell your greetings. Nakaturugan ta na panog ko na naman. Ni Chairman. Ala, Iso dahi ta na JM baro abaak. Charity, anti-charity. Okay, the correct answer is gasat ni baak, but nalpas mo tan apo dagi jay text message yo. Medyo naudi kayo ta nag-research kayo mutan and So kaya adati umuno nang song ba yung kanasawaan makapag-research kayo. So, the title of the song is Gasat ni Baak by Bobby Gutierrez. Nagitaman nga sunata po ti alalwadan tayo. Ngarod, kalkalpas mi nga kinanta. Once again, ana? Ni Herminio, allow sir Kuya Jun at JM, pa-shout out po kay attorney, I miss him. So much. Oh my God. Attorney ka no? Attorney Joram Beltran. Iti may sakatagiti ingungutan tayo nga kapagayam kaputi kinataer na kinaubing na yan. And dahil tangarot na po ti sunata nga kinachumi napalwan gasat ni baak and nay okay lang may sabi nga sunata may sabi ka nga kanta balong So okay may sabi nga sunata abo nga maipaay mo lang no adati agbabaga nga sunata adati dinarling kan adati may sada ito
Idi Chimpo, lipak-libong, ada bakit anaarem. Adamet barung, emubing pailaeng. Adamet balay, nga inda nagdagusan. Ringa tirabiin, ay di bakit nagkarayam. Di ko na, ay di bakit nga ina iyar areng-eng. Yes. Sigin abaro, uray no maminsan laeng. Once only. Bayatak na nang muti kalakit tigi bagbaga. Yagen ka na na, kasigunda mano ka. Beges ko't aglang-langoy, beges ko't agsang-sangit. Ayat kulaeng, asumang ladyay igit. Hindi jay ngay bakit, at akayet kapit akayet ket. Ay na Diyos ako, kastoy gayang tiro maket. Maging sadlaan. Madigarot kayo. Ay, apo ba raw, ipatay ko dahil ka. Mabuti. Madilig na pagbigyan. Mabuti nga kanyang. Apay, ay, Kano kasla mo ko tatapagin. kasla. Kasla papariya. Ah. Kuribubot. Apo, ay kabitay. Hindi chimpot, libak-libong, at bakit anang-arem. At damit barong, emubing pailaeng. At damit balaing, nga inda nagdagusan. Tinga tirabiid, ay di bakit nagkarayam. Di ko na, ay di bakit, nga ina iyan areng-eng. Sigin abaro, uray no maminsan laeng. Bayatak na nang luti kalakit tigi bagbaga. Yagin ka na na, tasigunda mano ka. Peges ko't aglang-langoy, peges ko't agsang-sangit. Ayat hulaeng, asumang ladyay igit. Hindi jay ngay bakit, akayip ketmit akayip ket. Ay na Diyos apo, kastoy gayang tiro maket. Ay na Diyos apo, kastoy gayang tiro maket. Okay, that's it. Kaya tagsubsubli kami, Apo. Iti, Apo, last 20 minutes tayo lang yan. Kaya tantapin ipadawat. At ay 200 load. Apo, imbis nga makaadut ako mati ipadawat at takaw makapugto. Iso nga ilaala ka ataman. Amom, dati nga sonata pa lang. Dagsang kasat tamo mo amom. Madik kabisado dito actually. Okay, tikiti dumpay ka mga blaaw, ikamanti gundaway. Thanks Kuya John and Chem. God bless you and your program from Herminio. Of course, ating Hermie, we're always here. And of course, please provide contestant from San Sebastian Integrated School to perform here. Kitantaman no kasano dati na laing estudyante nga agtawad San Sebastian ta kitantaman no kasano kalaing da. Oreno talong nga contestant i-provide mo ating Herminio. Ayan. And busy mo ni JM ko na ni Princess Ponsalan. Riza may balikaw ng Burgos. Bakit nga naaram? Gana sir dang mutan. Supay Han nga may pinanseran da ito. Ayan. Yan. Manong pakibati mga magkakasiter na sina Esme Belen Rime Dokusen o nga aglot is
spaghetti siguro to at lahat ng mga family, Eugenio Fontanilla at Pascua Duldulao at Guidilla family. Salamat marong. It's me, Jeff Eugenio from San Guillermo. You wanna say something? Ito, Play Mo Man Jay, Baby Kinenang. It's me, Charlene Ganda. Idol, Play Man Jay. Ano dyan, bisa ka? Ure ewan ka. It's me, Charlene Ganda ng San Manuel District 7. Greet ko nga yung anak ko na si baby ko, Charmaine at Roosevelt. Ganda niyo man, Idol, Jay Arak, para kay uncle ko, Junior. Pascuati Kaligyan. Pero nga imasin na gamin. Nagkakapsot naman din mapatagtadan ti Arak Jay Karabukob na. Nag-request, John Ray Pascua. Romulo Agalo says here the best talaga ti Ilocano songs. Correct kap sa isong iso ti advocacy may Ilocano literature through songs of love and life. And of course, Wanan ti amin na nga pag-request. istorya. Okay, dito nga rin may sabi nga sunatang isagot mi kada kayo. Miss, Teacher Love. Yes. Teacher Love. Tell me please, teacher love, will I find her tomorrow? Do your best, teacher love, I'll be waiting till then. Don't you know, teacher love, I can take all the sorrows. So if you have the time, she'll be mine once again. Please, 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 teacher love, where is that girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. Yesterday was the fun with her walking beside me, and she said she'll be mine till the day we will die. But she left me last night, and my heart broken sadly. I was feeling so sad, and I broke down and cried. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. Say you help me tonight, 'cause I'm feeling so lonely. Now I'm down on my knees, help me please, teacher love. La, 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 la. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. Bring her back home to me. Bring her back